reka mubwire bisa nka coincidence cyangwa amayobera biba muri football ariko byabaye ndetse bikibaho. Ese uzi ko Alexander Trent Arnold nyogokuru we yabaye first girlfriend wa mbere wa Sir Alex Ferguson watoje Manchester United? Cyangwa se Zlatan Ibrahimovic wakiniye amakipe atandatu yose atwaye Champions League ariko akaba nta nimwe agira mu bikorwa ibikombe yatwaye? Ibisa nk'amayobera cyangwa igitangaza. Uyu bisa nkaho imyaka ari imibare kuri we. Robert Carmona ku myaka 61 aracyabasha gukina football nk'uwabigize umwuga mu ikipe ya Hassan Ungol Alavida, ariko afite agego ka Guinness de Record nk'umukino ushaje ku isi ukibasha gutera ruhago. Ibi bisa nk'ibidashoboka ku ikipe itwara igikombe cy'isi kugeza ku munota wa nyuma cyangwa kuri finale, naho Espanyol yarabikoze itsinda ibitego 8 byonyine kugeza batwaye igikombe cy'isi mu 2010. Tukiri ku gikombe cy'isi navugaga, igikombe kigeze kwibwa mu 1966 n'1943 gusa inshuro zose cyaragarujwe. Ese bishoboka bite yuko igikombe cy'isi cyakibwa mu kabati ka FIFA? Ibi byarabaye isi gitangaza cyangwa ingurumbarirano. Si ibyo gusa kuko na Kingsley Coman amaze gutwara ibikombe 10 bya shampiyona mu makipe atandukanye ku myaka 25 gusa. Reka nsoreze kuri uyu mukinnyi benshi bashobora kuba bakita intama cyangwa umwitonzi bikabije. Gary Lineker wakina amakipe arimo nka Barcelona, yamaze imyaka 16 yose akina amakipe atandukanye, gusa muri iyo myaka 16 nta karita n'imwe igeze ahabwa y'umuhondo cyangwa umutuku. Ese byarashobotse? Yego byarabaye. Naho nge ndi Shema Jean-Luc, murakoze.